سلام میگم به بینندگانی وفاداری رادیو آزادی و به همه اون عزیزانی که در این صبح صادق منتظر خبرهای تازه از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب و از من شهلای گلخوجی هستند. امروز پنجشنبه است 23 مای و با سپاس از یکایک شما برای همراهی بینندگان گرامی ما و من تلاش میکنم در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را بگویم. اما قبل از این نخست رجوع میکنیم به وضع باد و هوا. همین حالا در پراگ باران میبارد و در دوام روز حرارت تا 19 درجه را تشکیل خواهد داد. در مسکو پایتخت روسیه نیز هوا کم ابر بارانی است و تا 20 درجه گرم می شود. در سنت پترزبورگ هوا کم ابر و در جریان روز تا 12 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه امروز هوا غبارآلود است. آب و هواشناسان در جریان روز بریدن باران را پیشگویی میکنند. حرارت به 18 درجه در دوام روز خواهد رسید. در تاجیکستان دسترسی به جستجوگر گوگل و یاندکس، شبکه‌های فیسبوک، یوتیوب، ادناکلاستیک و اینستاگرام دستنوراز شده است. ساکنان میگویند این وضعیت از روز 20 مای به این سکون فرماست. آنها شکایت دارند که باز کردن سامانه‌ها به واسطه VPN یا فیلتر شکن‌ها نیز به آسانی دست نمی‌دهد. سرعت اینترنت در 2 روز اخیر به حدی سست شده است که بعضی صفحه‌ها را به سختی می‌کشد یا اصلا باز نمی‌کند و این آدم را عصبی می‌سازد، میگویند ساکنان شهر دوشنبه. خبرگزاری تاس روز 21 مای با تکیه به شرکت‌های اینترنت رسان در تاجیکستان نوشت دسترسی به سامانه‌ها با قراری مقامات در سراسر کشور مسدود شده است، ولی مقامات همه گونه سایت بندی را رد می‌کنند. البته در همین حال سامانه‌های خبری رادیو آزادی، آزیا پلوس و اخبار چند مدت باز در تاجیکستان دستنور هستند. مقامات دلیل چنین اقدام خود را شرح ندادند. دستنوراز شدن شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان بعد از شب 19 مای در زندان شهر وحدت صورت گرفت که در جریان آن 29 محبوس و 3 مأمور زندان کشته شدند. در آخر ماه اپریل امسال نیز شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب، واتساپ، وایبر و تلگرام در تاجیکستان بسته بود. چند از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حکومت تاجیکستان طلب کردند که دسترسی ساکنان به سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی را تامین کنند. اون وقت معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان الهام عطایف به رادیو آزادی گفت شاید مشکلی تکنیکی از بیرون است، جوابی که بسیاری ها آن را خنده‌آور نامیدند و درستیش را زیر سوال بردند. رحمت الله رجب عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 20 مای با اتهام رعایت نکردن قاعده های محبس مجازات شده به حجره جزا یا پکت انتقال داده شده است. نزدیکان رحمت الله رجب روز 22 مای به رادیو آزادی گفتند این معلومات را از سردار محبس رقمی 1 ایدیبک محتاج زاده گرفتند. یک منبع دیگر در نهادهای انتظامی تاجیکستان این خبر را تصدیق کرد و گفت رحمت الله رجب قاعده های زندان را پایمال کرد و از اجرای دستور زندان ها سرکشی نمود. پیوندان محبوس میگویند رحمت الله رجب به رساندن خبرهای مربوط به آشوب در زندان وحدت ایبدار شده است. مقامات زندان این کاری او را تبلیغ معنی داد کردند، اما نزدیکان محبوس این اتهامات را رد میکنند و میگویند گوش دادن به رادیو و نقل خبرها به دیگران در محبس ممنوع نیست. آنها افزودند یک بهانه دیگر زندانبانها این است که از جای خواب رحمت الله رجب عسل پیدا کردند. این در حالی است که رحمت الله رجب یک ماه پیش سکته مغزی شده بود و حالش خوب نیست. گفته می شود شرایط در بازداشتگاه جریمه‌ای مفصول به پکت خیلی شدیدتر از همه بخش‌های دیگر مجازاتی است و قرار است محبوس به بعضی اطلاع 15 روز و اطلاع دیگر 2 ماه را در اینجا گذراند. در این مدت به وی خواندن روزنامه، گوش کردن رادیو یا قبول غذایی که نزدیکانش می‌آورند منع است و در یک روز تنها برای نیم ساعت هوای گشاد برآورده می شود. رحمت الله رجب همچون فعال حزب نهضت اسلامی در اول ماه ایول سال 2016 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این حزب را سال 2015 ممنوع و آن را تروریستی عنوان کرد. دادگاه گفت اعضای این حزب در تشکیل آشوب مسلحانه ماه سپتامبر سال 2015 دست دارند. حزب و اعضای آن این اتهام را رد می‌کنند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان روز 22 مای از یک دعوا در سرحد خبر دادند. قرقیزستان آن را به بحث قبرستان در محله اسکی مزار ربط داد، ولی جانب تاجیکستان گفت دعوا بعد از ورود بیش از 200 شهروند و سرحدبانان قرقیزستان به حدود جماعت لکان اسفره سر زده است. در حکومت شهر اسفره همه را به بودکند قرقیزستان گفتند که ساکنان محله روات نویه بودکند هدف اشغال زمین ها را داشتند. اقبال الیاس زاده سخنگوی حکومت اسفره
исфара дирӯз дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ин заминҳо ҳудуди баҳснок набуда ба марзи маъмурии Тоҷикистон тааллуқ доранд. ӯ афзуд, баъди тирпаронии огоҳкунандаи саратбонони тоҷик ба ҳаво, қисми зиёди онҳо аз ҳудуд берун рафтанд. мақомот барои ба низом ва эътидол овардани вазъият дар марз кор мебаранд. дар ҳамин ҳол хадамоти давлатии марзбонии Қирғизистон дар изҳороти расмӣ гуфт, ҳодиса дар ҳудуди қабристоне ба вуқӯъ пайваст, ки 150 метр дур аз хатти шартии сарҳад ва дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир аст. ин маҳал муайяну аломатгузорӣ нашудааст, вале аз тарафи шаҳрвандони Қирғизистон истифода мешавад. хадамоти давлатии марзбонии Қирғизистон мегӯяд, низо рӯзе баъд аз гуручӯби як сокини эски мазори ноҳияи Ботканд рух дод, ки наздиконаш барои хондани дуо ба қабристон рафта буданд. ҳангоми дуову фотиҳа марзбонҳои Тоҷикистон ҳозир шуданд. шаҳрвандони Қирғизистон талаб карданд, ки онҳо ҳудуди қабристонро тарк намоянд. омадааст дар изҳороти хадамоти давлатии марзбонии Қирғизистон. ҷониби Қирғизистон мегӯяд, барои ҳалли даъво ба ҷои ҳодиса марзбонҳои ду кишвар даъват шуданд ва ҳангоми музокира шаҳрвандони Қирғизистон дар роҳи марзбонҳои тоҷик гӯё нақб ё чуқурӣ кофтанд. саратбонҳои Тоҷикистон ба ҳаво як тири огоҳкунанда холӣ карданд. бояд гуфт, ки Тоҷикистону Қирғизистон 970 километр марз дорад ва аз ин ҳисоб 519 километраш мушаххас ва аломатгузорӣ шудааст. дар минтақаҳои таъйину аломатгузорӣ нашуда гоҳ-гоҳ ҷангу даъвову кашмакаш барои обу чароғоҳу замин рух медиҳад ва ҳатто ба хунрезӣ ҳам кашидааст. охирин муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон шоми 22 апрел дар минтақаи марзии Ворухи Исфара ва Оқсои Ботканд рух дод. дар муноқишаи рӯзҳои 13 ба 14 марти имсол дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ду шаҳрванди Тоҷикистон куштаву беш аз 20 кас маҷрӯҳ шуда буданд. вазири корҳои хориҷии Британия имрӯз эълон хоҳад кард, ки кишвараш бо 16 узви дигари паймони НАТО маълумот дар бораи фаъолиятҳои кибернетикии Русияро ошкор намуда, аз таҳдиди ҳамлаҳои кибернетикӣ дар ин кишварҳо ҷилавгирӣ кардааст. имрӯз дар Лондон 16 кишвари узви паймони НАТО дар пойтахти Британия таҳдидҳои кибернетикиро баррасӣ мекунанд. дар ин нишаст дабири кулли паймони НАТО низ ширкат мекунад. вазорати мудофиаи Британия пешнависи суханронии вазири корҳои хориҷии ин кишвар Ҷереми Хантро интишор намуд. дар он гуфта мешавад, ки дар тӯли 18 моҳи гузашта маркази амнияти кибернетикии Британия иттилоъ дар бораи фаъолиятҳои хадамоти иктишофии Русия дар инфраструктури муҳими ин кишварҳоро дастраси аъзои паймони НАТО ва дигар кишварҳо расонида, аз чандин таҳдидҳо ҷилавгирӣ кардааст. мақомоти Покистон мегӯянд, дар робита ба рабоиш ва куштори духтари 10-сола 3 муттаҳамро боздошт карданд. рӯзи 22 май сухангӯи полиси Исломобод Холид Овон гуфт, ҳамчунон вокуниши шубҳабарангези 4 афсари полис ба ин қазия таҳқиқ мешавад. куштори духтараки 10-сола бо номи Фаришта дар саросари Покистон маҳкум шудааст. ин духтарак 15 май дар шаҳри Шаҳзод беному нишон шуд. баъд аз 4 рӯз ҷасадаш дар канораҳои шаҳри Исломобод ёфт гардид. падари Фаришта Ғуломнабӣ мегӯяд, афсарони полис баъд аз шикояти ӯ фавран аз пайи таҳқиқи ҳодиса нашуда бо ӯ муомилаи бад карданд. оилаи ин қурбонӣ аслан аз ҷамоати пуштунҳои шимолу ғарби Покистон аст. дар шаҳри Исломобод садҳо нафар, аксаран паштунҳо, эътирози дастаҷамъӣ барпо намуда талаб карданд, ки масъулони ин ҷинояти даҳшатбор ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. полиси Фаронса як шаҳрванди Русияро, ки рӯзи 20 май ба манораи Эйфел баромада 6 соат аз он нафаромад, ба беморхонаи равонӣ фиристоданд. дар ин бора хабаргузории AFP бо такя ба полис иттилоъ медиҳад. шахсияти боздоштшуда ошкор нашудааст, аммо расонаҳои Фаронса гуфтанд, ки вай шаҳрванди Русия мебошад. ба навиштаи расонаҳо, ӯ мехост ба ин тартиб дар Фаронса паноҳандагӣ бигирад. баъди ин ҳодиса манораи Эйфел рӯзи душанбе баста шуд. зидди шаҳрванди боздоштшуда мумкин аст бо айби ғайриқонунӣ ворид шудан ба ҳудуди иншооти фарҳангӣ парванда бозгардад. ва бозам бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон ва фаромӯш накунед, ки дар охири суҳбат ман дар бораи курби асъори рубли русӣ бароятон маълумот медиҳам, ки андаке баландтар шудааст. минбаъд афроде, ки мехоҳанд дар сафҳои вазорати корҳои дохилӣ, додситонӣ ва оҷонсии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор кор кунанд, муваззафанд қабл аз оғози фаъолият эъломияи дороиҳои худро пешниҳод намоянд. парлумони Тоҷикистон дар ин бора рӯзи 22 май ба қонунҳо дар бораи милиса,
прокуратура ва кормандони оҷонсии мубориза бо маводи мухаддир тағйирот ворид кард. бар пояи ин қонун афроде ки ҳамакнун низ дар ин сохторҳо фаъолият мекунанд бояд эъломияи дороҳои худро пешниҳод намоянд. абдуманон холиқзода муовини аввали вазири адлия ва ҳотам назарзода муовини дӯстони кулли тоҷикистон дар нишасти рӯзи чоршанбеи парлумон ҳадаф аз ин тағйиротро ҷилавгирӣ аз коррупсия ё фасоди молӣ дар ниҳодҳои қудратии тоҷикистон гуфтанд. аммо бархе аз вакилон дар ҷараёни баҳсу баррасии ин масъала гуфтанд ки яке аз роҳҳои аз байн бурдани коррупсия баланд бардоштани маоши кормандони ин ниҳодҳо мебошад. ин вакилон ҳамзамон ба вазорати молия пешниҳод карданд ки маоши кормандони ин ниҳодҳо боло бурда шавад. ворид кардани тағйири иловаҳо ба ин қонунҳо ва муваззаф кардани кормандони ин се ниҳод барои эълони дороиҳояшон дар ҳоле аст ки дар гузашта шуморе аз ниҳодҳои интизомӣ аз фасодзадатарин ниҳодҳои тоҷикистон ном бурда шуданд. арабистони саудӣ ба ҳукумати тоҷикистон 50 тонна хурмо тақдим намуд. рӯзи 22 май зимни маросиме бо иштироки сафири арабистон дар тоҷикистон ва мақомоти тоҷик ин миқдор хурмо ба ҷониби тоҷикистон супорида шуд. кӯмакҳоро агентии захираҳои моддии тоҷикистон қабул намуд ва гуфта шуд ки кӯмакҳо ба камбизоатону ниёзмандон тақсим карда мешавад. зимни қабули кӯмакҳои арабистон мақомоти тоҷик гуфтанд соли севум аст ки арабистон дар шакли ғизо кӯмак мекунад. абдулазиз муҳаммад албодӣ сафири арабистон дар тоҷикистон гуфт 50 тонна хурмо бо дастури подшоҳи саудӣ тавассути фонди шоҳ Салмон ба тоҷикистон оварда шуд. ҳамасола дар моҳи рамазон ҳукумати саудӣ ба кишварҳои барояш дӯст хурмо тақдим мекунад. ба тавре ҳам гуфтам расидем ба поёни суҳбат ва ман барои шумо қурби асъори хориҷиро мегӯям. $1 9 сомониву 43 дирам аст, €1 10 сомониву 54 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 146 сомониву 50 дирам. яъне нисбати дирӯз агар шумо тамошо карда бошед суҳбати моро 30 дирам баландтар шудааст рубли русӣ дар тоҷикистон. бо сипос аз якояки шумо дӯстони азиз барои ҳамроҳӣ. ман ҳамаи шуморо дар пахши мустақимҳои баъдӣ бо хабарҳои тоза аз тоҷикистону ҷаҳон мунтазир мешавам ки сархати хабарҳои мо соати 10 бо вақти Прага, 11 бо вақти Москав ва соати 1 бо вақти душанбе тақдими шумо мешавад ва ҳамин гуна барномаи хабарӣ низ дар пеш аст бо гузоришҳои ҷолиб. умедворем ки чун ҳамеша моро ҳамроҳӣ хоҳед кард ва ҳамин гуна хабару видео ва аксҳоям ки доред дар ихтиёри мо мегузоред. рӯзи хуб дошта бошед ва барои ҳамроҳиятон ташаккур.